tubazanira. Reka sava bimeze bite? Ndi mu kiganiro man. Gira ijambo rimubwiye abafanizi banje. Bande ba B3 ngo bagire gute bagire gute ngo baragukumbuye. wabwire ngo twabaramukije. Gira ijambo rimwe babwiye. Gira inyabakisi Iri kuvuga kontari pasiteri kontari umuyumbe ngo mbabeshe ngo mbabwire ngo biragenda gutya. Arabambwiye ngo ese kugize iminsi udakora ngo niki cyabaye ngo nyuma ya live ya Papa Legend ngo byagenze gute? Ngo nyuma yuko bakubonye kuri live ya Papa Legend ngo bababesha ngo ese wamucika intege? Nishizemo napo ibiganiro papa ngo babwire icyabaye ngo baragukumbuye cyane man. Uko tubivuze niko biri. Ngo kubivuze niko biri. Babwire ko ndi muri napo ibiganiro narifungishije se ngikora ibiganiro. Wabaye umugore se ngo urifungisha sha? Nishizemo napo ibiganiro. Aho bagutegereze kajyari se? Ejo banyitegereza ndiko mvuza ubuhuha. Bakwitege kuyihe shene iriya cyangwa iyindi? Bitege sava gusa mu mihanda. Kuri bitre isi yo mugiye kunyaprodinga. Yego man. Aho banyitegaho n'ahandi hose. Sawa data ngahe genera abakunzi bawe rero apana banje bawe bahora bagukurikirana bagize iminsi batakubona ijambo rimwe ubabwire ko uhari. Ngere ngo kubabwira ko mpari ko barumva ko mpari ko ndavuga nyine ko baranyumva. Ndi muzima. Aho ndi kumwe nabo ejo ndabazindukamwo cyane mapembe. Baje man. Sawa ngahe data turi kumwe. Muri mu kiganiro? Ndi mu kiganiro. Barasanze. Waraye ahubwo nyuma yuko wanze kubyarira Grace niki cyakurikije? Tiyabyaye. Niki cyari gukurikiraho nyine? Tiyabyaye amana. Ni wowe wamwangiye cyangwa ni wakwangiye? Ushitse uyu munsi Imana iracyari gufite umugambi. So twari tugize iminsi tudakora. Ndakeka ko ibyumweru byari bigiye gushira. Ndakeka ko abantu bari badukumbuye. Mwari mudukumbuye nubwo mutabitubwiye ariko mubitubwire muri comment. Abantu bari badukumbuye mwandike muri comment mubitubwire. Mutubwire nimba mwari mudukumbuye bya nyabyo. Twahuye nyine n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko ntago nyine twaretse gukora. Hari benshi bibwirije ko twabihagaritse ariko ntago twabihebye. Ariko impamvu tugarutse nuko tubakunda kandi natwe tukabakunda. So abantu batarakora subscribe mukomeze muyikore kandi nawe uzure ibiganiro tukore subscribe. Ese ko subscribe atari faranga kandi ari nani ari ugukandaho gusa bidasaba wenda ikintu wotanga uzushigikirana kujya gushikirana n'imbuto y'urukundo kujya wowe utabizi yo bubizi kari imbuto y'urukundo obudushikira kandi n'abantu basigaye baca narakanze nabonye video nabonye mu content creator mu Rwanda avuga ngo baratunaniza amani ngo baratunaniza nyine ari bamwe bagenda batunaniza kagenda muduca intege muzo tugenda dukora ariko nyamara yo mwakamenye izo bintu ntago muba mubikora. Ikintu ca mbere kiruhije ni YouTube.
nawe iyo udashizemo umwete ntawogera. Ariko kuba dushitse hano ntabwo ari kuvuga ni imbaraga zacu gusa, ahubwo ni kubw'Imana. Ni benshi bagiye baduca intege, bagiye batubwira ibintu nyine bigiye biduca intege tukumva tworeka YouTube, ariko natwe turavuga ngo kurya umurimo twatangije ni ngombwa tuwukomeze kugeza tuvuye muri iyi si. So rero mukomeze mudushigikire mu byo tugiye dukora, natwe turi kumwe namwe. Ntabwo twavuga ngo twarahagaritse gukora, turacakora, ahubwo mutubwire umuntu mukeneye tumubazanire. Mutubwire muri comment, mutubwire ukeneye umuntu runaka, none uwo mutuzanira uwo bugize neza. Ndakeka ko hano i Bujumbura hari abantu benshi muba mukeneye, ariko nyine ntabwo natwe tuzatubona nani zanyu message zanyu cyangwa muvuge ko mubakeneye, ariko iyo muza mutubwira yo tuzatubazanira. Reka sava bimeze bite? Ndi mu kiganiro man. Gira ijambo rimwe ubwiye abafanizi banje. Bande ba B3 ngo bagire gute ngo baragukumbuye. Wabwiye ngo twabaramukije. Gira ijambo rimwe babwiye. Gira inyabakisi. Iri kuvuga kontari pasiteri, kontari umuyumbe ngo mbabeshe ngo mbabwire ngo biragenda gutya. Arabambwiye ngo ese kugize iminsi udakora ngo niki cyabaye, ngo nyuma ya live ya Papa Legend ngo byagenze gute? Ngo nyuma yuko bakubonye kuri live ya Papa Legend ngo wababesha, ngo ese wamucika intege? Nishizemo na po ibiganiro papa. Ngo babwire icyabaye, ngo baragukumbuye cyane man. Uko tubivuze niko biri. Ngo kubivuze niko biri. Babwire ko ndi muri na po ibiganiro, narifungishije se ngikora ibiganiro. Wabaye umugore se ngo urifungisha sha? Nishizemo na po ibiganiro. Aho bagutegereze kajyari se? Ejo banyitegereza ndiko mvuza ubuhuha. Bakwitege kuyihe shene, iriya cyangwa iyindi? Bitege sava gusa mu mihanda. Kuri bitre isi yo mugiye kunyaprodinga. Yego man. Aho banyitegaho n'ahandi hose. Sawa data, ngahe genera abakunzi bawe rero apana banje bawe bahora bagukurikirana bagize iminsi batakubona, ijambo rimwe ubabwire ko uhari. Ngira ngo kubabwira ko mpari ko barumva ko mpari ko ndavuga nyine ko baranyumva. Ndi muzima. Aho ndi kumwe nabo, ejo ndabazindukamwo cyane mapembe. Baje man. Sawa ngahe data turi kumwe. Muri mu kiganiro? Ndi mu kiganiro. Barasanze. Waraye ahubwo nyuma yuko wanze kubyarira Grace niki cyakurikijeho? Ntiyabyaye. Niki cyari gukurikiraho nyine? Ntiyabyaye amana. Ni wowe wamwangiye cyangwa ni wowe wakwangiye? Hagati yacu twembi habayeho kwanga. Aya gusa twumvishe amakuru ngo ni wowe wamwimye. Ngo yamwimye ikiganiro abandi bwo kibindi. Ni ikiganiro haza musahama guys. Mwumvishe abakunzi ba Sava yaragize iminsi adakora. Ndakeka ko mwari mumukumbuye, ariko nishe ko yabwiye ko yari yahagaritse, ariko mu minsi nkaraza niko atubwiye ngo ndango ejo bazoza.
rero mugende mutegereze n'abakunzi basaba mugende mukore subscribe. Ndabizi afite abakunzi benshi bamukurikirana kuri YouTube yiwe, ariko mugende mukore subscribe kandi munamushigikiye abe natwe mushigikire. Ageze ku bihumbi 10. Rero nawe nimba wakiriye, sibyo, nimba wakiriye utarakora subscribe uri umukunzi wiwe, kandi subscribe uzaba ukoze, sibyo. Hama n'ikindi twababwiye ngo twari tugize iminsi tudakora none amajambo karagenda ashira. Nimba ari ukubera iki sinzi impamvu, abarozi nabo ko barandoga ko ndaja kuvuga ngama nibagirwa. Ikindi twari tuvuze ngo twari tugize iminsi tudakora, ndabizi ko mwari mudukumbuye, ariko nimuzamudukumbuye muzamugenda mutwandikire. Twashize nimero zacu kuri WhatsApp, kuri WhatsApp za WhatsApp kuri YouTube, mugende murazibona muzomutwandikira mutubaze impamvu, wenda mutubaze impamvu tutatuuploadinga, kandi nyine natwe bizo bituma nyine twumva imbaraga zo gukora kugira ngo muzomudushikira muvyo dukora, sivyo. Ariko nyine tutatubona mwabitubwira bisigura ko mutadukumbuye. So ni kuko nkuko nta majambo menshi nari mfite kubabwira, nari nije kubabwira gusa ko turi kumwe muri uru rugendo, ko turi kumwe. None mukomeze mudushigikire nico kintu ushaka, kandi nshaka kuno kwezi tugiye kwinjiramo tuzakwize 7,000 cyangwa binarenga, sivyo, kubera ko biri hafi gukwira. Mugende kandi ndore ni benshi bazadukurikirana. Ari video nabonye no kuri Seka 25, ariko ukareba abantu bakoze subscribe ukasanga ari batene n'igihumbi, sivyo. Ariko sinzi impamvu, kandi kiri muntu agakurikira ibiza kuntu. Ariko nimba nawe uzudukurikirana ugakunda ibiganiro byacu utarakora subscribe cyangwa ari ibindi biza bituma utayikora, uzitubwira nayo kugira ngo twikosore, kandi muzamutubwira amakosa yacu kugira ngo tuzotwikosora, sivyo. Tuzotwikosora muzo dukora, kuko iyo tuje hano ni byinshi tutatuvuga biri ku murongo, sivyo. Tuzatuvuga ibintu nyine mwese mudakora, uko muzamudukurikirana siko mudukunze mwese, ariko nyine dufite abakunzi kandi tukagira n'abafana. Rero abakunzi bacu mugende muzamutubwira ibintu tuzadukora, muzamutubwira ko wenda k'ibintu twadukora bitari byiza, tugende duhindure, natwe tuzatubumva k'abantu nyine badukuriye mwadutangiriye kudukurikirana, sivyo. So ni kiryo jambo navuga. Ahasigaye ikindi ndangirizaho, mugende muzomutubwira abantu mukene tuzatubazana, kandi bizaba ari byiza. So turabakunda, n'Imana ikomeze ibagirire neza.